Худайбия казаты же умрага сапар. Hijra 6-жыл. Шаввал айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндө сахабалар менен бирге Меккеге барып, Кабаны айланып, сахабалардын кейлери чачыңгырып, кейлери кыскартып, анан кайра кайтышканын көрөт. Ал көргөн түшүн айтканда, Меккени абдан сагынган сахабаларга бул аябай сүйүнүштүү кабар болду. Көп өтпөй жолго даярдык көрүлүп, 1400 адам умраны аткарууну ниет кылып жолго чыкты. Зулхулайфа деген жерге келгенде, умрага ниет кылып, ихрам кийишти. Курмандык кылуучу мал жандыктарга эң белги салышты. Анткени аларды көргөн Курайштар булардын согушуу үчүн эмес, умра үчүн келе жатканын билиши керек эле. Усван деген жерге жеткенде, Меккеден келе жаткан Каб уруусунан болгон бир адамга жолугушат. Ал меккеликтер мусулмандарга каршы аларды Меккеге киргизбөөгө даярданып жатканын айтат. Мусулмандар Усфандын түштүгүндөгү Гамим деген жерге токтошот. Ушул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шартты түшүндүрүп, сахабалары менен кеңешет. Меккеликтердин буларды киргизбөөгө даярданып жатканын айтып, эмне кылуу керектигин ортого таштайт. Абу Бакыр Сыддык: "Биз сенин оюң мененбиз. Сени Алла жалгыз калтырбайт жана адаштырбайт" дейт. Микдат бин Асвад: "Биз Исраил уулдары Муса пайгамбарга айткандай, сен жаратуучуң экөөң согуша бер, биз отуруп туралы деп айтпайбыз. Биз сени менен бирге согушка кирүүгө даярбыз" дейт. Ошентип, бардык сахабалар Меккеге кирүү сунушун айткандан кийин, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарды улантууга буйруйт. Бирок бир аз жол жүргөндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минген Касфа деген төө алга басууну каалабай турган жерине чөгүп ордунан козголбой коет. Тээ илгери Меккени басып алуу үчүн келе жаткан душмандын Махмуд деген төөсү да дал ушинтип алга баспай койгон эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул Алланын каалоосу экенин дароо түшүнүп, төөнүн башын Худайбия тарапка бурат. Төө ордунан козголуп, сахабалар анын артынан ээрчип, Худайбияга келип жайгашышат. Бул жердеги жалгыз булактын суусу кургап, какшып калган экен. Сахабалар суулары түгөнгөнүн айтып, кыжаалат боло баштайт. Пайгамбарыбыз аларга бир жебени берип, ошону булактын көзүнө саюуга буйруйт. Жебенин учу сайлаар замат оргуштап суу атып чыгат. Мусулмандардын Худайбияга келгенин уккан Курайш капырлары аларга Хулайс бин Алкаманы элчиликке жиберет. Булардын кичи уруусу курмандык чалууну баалай билген адамдар болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тиги жакындап келе жатканда эле таанып, курмандык чалуучу малды жолуна айдап коюуга буйруйт. Хулайс курмандык белгиси салынган малды көрөр замат артына кайтып кетет. Курайштарга келип, мусулмандар согушуу үчүн эмес, умра кылуу үчүн келгени анык экен. Мен алардын курмандык чалуучу малдарын көзүм менен көрүп келдим, дейт. Курайш капырлары Хулайсты жемелеп олтургузуп коет да, Урва бин Масуд деген адамды элчиликке жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага келген себебин мынтип түшүндүрөт. Биз согушууга келген эмеспиз, биз ибадатты аткаруу үчүн келгенбиз. Биз Кабаны айланып, курмандыктарыбызды чалып алалы. Силер белгилүү мөөнөткө Меккеден чыга тургула. Урва Меккеге келип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын Курайштарга жеткирет. Сөз аягында буларды кошумчалайт. Мен көп эле өкүмдарга элчиликке барган элем, бирок эч бир өкүмдардын жан жөкөрлөрү, сахабалары Мухаммадты сыйлагандай сыйлаганын көргөн эмесмин. Алар Мухаммадтан уруксат алмайынча сүйлөбөйт экен. Мен эми буларды жанымда эле жакшы көрүп калдым. Бул арада Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азрети Усманды Курайштарга элчиликке жөнөтөт. Алгач Азрети Умарды жөнөтмөкчү болот. Бирок Азрети Умар Курайш капырлары ага катуу өч экенин айтып, ортодо келишпестик пайда болуп калуусунан чочулаганын билдирет. Ал эми Азрети Усмандын туугандарынын көбү Меккеде болчу.
Ağa hiç kim qara sanataylık kılbayt ele. Adreti Usman Qurayşlarga jolgup gelgen maksatını düşündüröt. Birok Qurayş kapırları ağa makul bolboyt. Sen özün qavany qalagança aylan, birok başkalardın girüsüne jol berbeýiz deşetalar. Buga Adreti Usman makul bolbody. Allah'nın elçisinden ozunup qavany zıyarat kıla albaym dep qayaş aytdy. Ağa açuulangan but barastar anı qamap salıştı. Bul qavar musulmandarga başkaça bolup jetet. Qurayşlar Adreti Usmandy öldürüştü degen qabar ogulganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qaygıga çömüldü. Mınday bolboş kerek ele. Buga kantip koldoru bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daru sahabalarını çogultup Qurayşqa karşı soğuşuga kim dayar bolsa maga ant bersin dedi. Bir tüp daraktın gölökösünde sahabalar birinin artından biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga ant berip jatıştı. Alar soğuştan kaçpoogo, Allah'nın elçisi menen birge kaşık kanı kalgança soğuşuga ant berişti. Gelişimden bir gana Cad bin Qays degen 200'lü adam baş tartıp, tösüne jaşınıp, darak tarapka basıp gelgen jok. Başkası bari bir oğuzdan ant berip çıkıştı. Al Turgay Salama bin Aqva degen sahavanın bir gança jolu ant bergeni aytılat. Akırında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir goluna ikinci golun koyup, bul Usman'dın antı dep aytdı. Allah Taala musulmandardın mına uşul ant berüsün maktap, Kur'anda mıntep aytkan. Daraktın tübünde sağa ant bergen gezde Allah momundardan razı boldu. Alardın jüregindögü niyetlerin bildi, jana alarga tınçtık, beypildik düşürüp, jakınky jeňiş, Haybar jeňişi menen sыйлady. Fath suresi 18-nji ayat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'da alardı maktap, siler bugün jer betindegi eň jakşı adamlar bolduňar dep aytkan. Musulmandardın soğuşu üçün antaşkanın ukkan Qurayş kapırları çoçulay baştaştı. Algaç Adreti Usman'dı tutkundan boşotuştu. Anın artınan Suhayl bin Amr menen Mikraz bin Hafs'ты musulmandarga elçilike jiberişti. Alar musulmandar menen tınçtık gelişimin tüzüğünü qalap jatışkanын aytat. Ortada bir top söz jürgöndön keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tınçtık gelişimin tüzüğü makulduk berdi. Oşentip gelişimdi jazuga bel baylaştı. Alar menen birge Adreti Ali gelişimdi jaza başladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim dep baştagıla dedile, tigiler ağa makul bolboy Bismika Allahumma dep jazalı dedi. Düşündürme. Bismillahirrahmanirrahim merimdüğü jana buğruker Allah'nın atı menen baştaymın. Alemi Bismika Allahumma Allah'ım senin atın menen baştaymın degen manini beret. Qurayşlar bul sözdü ebaktan beri koldanışçı. Kotormoşulardan düşündürmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa makul boldu. Andanarı bul gelişim Allah'nın elçisi Muhammed menen Qurayşlardan ökülü Suhayl bin Amr'dın ortasında tüzüldü dep jazgın dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tigiler buga da karşı oldu. Eger senin Allah'nın elçisi ekendiginde moyundasak, anda bul gelişimde tüzüp oturmak emesbiz dedi alar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anda imni dep jazonu qalaysıňar dep surady tigiler. Abdullah'nın oğlu Muhammed dep jazgıla dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buga da makul bolup dal oşondoy jazuga buyurdu. Oşenti oturup gelişim jazılıp büttü. Ağa layık musulmandar menen Qurayş butparastары 10 jıl soğuşpayt. Musulmandar bıyıl Mekke'ge kirbey qaytıp ketet da, gelerki jılı kural jaraksız gelip umra kılıp getişet. Mekke'den Madinaga baş kalkalap bargan musulmandar bolsa, kayra artka kaytarılat. A Madinadagy musulmandardan Mekke'ge baş kalkalagandar bolsa, kayra kaytarılıp berilbeyt. Aylanadagy Arap uruulary kalasa musulmandarga, kalasa Qurayşlarga koşuluga akıluu degen çeçimge gelişti. Gelişim жазылып birok kol koylayliginde Abu Jandal degen Mekkelik musulman gelip kalat.
Ал adır uşul gelişimde tüzüp жатқан Сухайл bin Amr'dın balası dindi kabul alıp, al üçün atasынан zapqı çekip жүрген ele. Abu Jandal musulmanlarga koşulunu kalaganын ayttılı, ağa atası karşı oldu. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem anı kızmatçı katarı berüsün suranıp, ağa akı tölep turunu sunuştasa da, Suhayl makul bolbodu. Gelişim boyunca silerge gelgen adamdı kaytarıp berişiңер gerek. Mına bul birinci kaytarılgan adam bolot, dedi alıp köşörüp. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem aylasızdan Abu Jandaldı kaytarıp berip, azı vakit kaldı, sabır kılıp, Allah'dan soğup ümit kılıp yaşa, Allah Taala jakın arada sen sıyaktuğularda erkindike çıgarat, dep Abu Jandaldın göңülün juvatты. Bir garagan adamga gelişim jalangana Kurayştardın paydasına çeçilip, musulmandarga eç kanday paydası joktoy görünöt. Mına uşuga ança içi çıkpay turgan Hazreti Umar, Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem Abu Jandaldı kaytarıp bergende çıdabay getdi da, senin Allah'nın paygambары ekendigin çınbı? Dep suradı Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'dan. Oba, bul çındık, dedi Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem. Biz tuğra jolda alar bolsa adaşuda ekendigi çınbı? Oba, bul dağı çındık. Anday bolsa, emne üçün dinimizdin barkın getirebiz, dep Hazreti Umar içinen örttönüp ketdi. Men Allah'nın hükmüne karşı çıkpaymın, dedi Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ge girebiz, Kabanı ziyarat kılavuz dep aytpadın bile, dedi Hazreti Umar Paygambarımыздın tüşü tuuralı aytkanın estep. Oba, birok men bıyıl uşunday kılavuz dep aytkan emesmin, dedi Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem mınday jakşılıktın bol oruna az kalganın eskertkensip. Hazreti Umar dağıle razı olboy, Hazreti Abu Bakır'a barıp, ağada uşul surolorun jadırdı. Hazreti Abu Bakır toktoluk menen, Muhammed Allah'nın elçisi, al Allah'nın hükmüne karşı iş kılbayt, anın ağır bir kılganında jakşılık var. Allah anı eç kaçan jardamsız kaldırbayt, dep жооп berdi. Gelişim жазılıp kol koyulgandan keyin Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına umra üçün alıp gelgen kurmandıkların uşul jerdele çaluğa buyruk berdi. Adatta anın sözün oğuzundan çıgaylegende atkarçı sahabalar bul jolu emnegedir kurmandık çaluğa şaşılgan jok. Başka iş menen alekdenimiş bolup, eç kimisi kurmandık çaluğa şaşılbады. Munun sebebi alar Mekke'ge kirүүnü abdan kaalaşkan ele. Kurmandıkların Mekke'de çalabız dep ümit kılışkan. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'din Kurayşlar menen tülgön gelişimin içinen bar jaktırбай turgan. Oşogo eger kurmandık çalunu geçiktirip tursak, mümkün Allah Taala vahiy düşürüp, gelişimde buzuğa je Mekke'ni bastırıp kirүүgө öküm beretko degen ümitde bolçu. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan mınday kaş köylügünü ayla tappay turganda, Ummu Salama enemiz akıl öýretdi. Alarga süýlep ele goýuňuz. Andan görü özüňiz kurmandygyňyzdy çalıp, çaçyňyzdy kıskarta beriňiz, dedi al. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp, özünün kurmandygyny çala başlady ele. Anın artynan sahabalar jawıla kurmandyk çaluga girişdi. Oşentip, kurmandyk çalınıp, çaşlaryny kıskartıp, anan Madinaga sapar tartışdy. Ara jolda Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala Fath, kırgızca manisi jeňiş sürösün düşürdü. Sürönün düşüsü musulmanlarga bolup körbegönдөй çoň kuwanyş tartyp bolady. Hudaybiya gelişimi musulmanlar üçün jeňişden baştalyşy ekenin süýünçülügön, bul süröde Allah Taala alardan jakyn aradagy çoň jeňişin Mekke'ge eç kanday korkunçsuz ele girişerini aytkan ele. Çındygynda Hudaybiyada tüzülgön gelişim musulmanlarga buga çeyin bolup körbegönдөй iyiliklerdi alıp geldi. Bul tuuralı Abu Bakır Sıddık'tın İslamda Hudaybiyanın jeňişinden ötken jeňiş bolalek bolçu. Birok adamlar Allah menen paygambarynın ortasındagy sırga kıska oýluluk kılıp jatışdy. Pende şaşkalak, alemi Allah Taala işten saatı çıkmayınca pendenin şaşılış maksatın orundatpayt dep aytkanынан köp nerseni baamdoga bolat. Birinçiden gelişim tüzüğü menen İslam mamleketi rasmi türde tanılgan,
Arap Jarym aralyndagy bardyk urular eň küçlü bolgan Qurayş urusu gelişim tüzügü argasyz bolgan musulmandardy tanyp bilişdi. Ekinçiden, musulmandarga eň zarыл bolgan tynçlyk masalesi çeçildi. Bul möhnet içinde musulmandar soğuş menen emes, dawat işi menen aleklenip dala elde dinge girgizүүgө jetişmek. Üçüncüden, musulmandardyň negizgi ibadaty bolgan ajylykka giýinki ýyly eň erken gelip getişmek. Törtünçüden, Qurayşlar menen musulmandar biri-biri menen soda satyk jana başga mamilelerin jandantyp, natyjada Qurayşlar musulmandardyň dinge girgenden kийinki özgörüsünden tasirlenip, özünün özü dinge tartylmak. Çynda ele, uşul arada Halid bin Walid, Amr bin As syakty attu başty Qurayşlar dindi kabul kılgan. Oşonda ele, gelişimdegi Mekke'den gelgen musulmandardy qaytarıp berүү işi dagy özünün özü jөнгө salınıp kaldı. Okuya mındaça boldu. Mekkeliklerden Abu Basir degen adam dindi kabul alıp Madinaga kaçıp ketet. Көп ötpöy anın artынан Qurayştyn eki ökülü gelet. Gelişim boyunca musulmandarga kaçıp gelgen adamdy kayra qaytarıp berүү zaryl ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelişimdi buzgan jok. Jakyn arada Allah'nın jardamy bolorun aytyp, Abu Basir'den göňülün juwatyp, tigilerge qaytarıp berdi. Any tutkundagan tigi eki kuwanyp jolga çygat. Ara jolda Zulhulayfa degen jerde tamaktanuu üçin olturuşganda Abu Basir alardyn birinin kılıçını ala galyp, birösün öldürүүgö jetişip kalat. Ekinçisi bolsa kaçıp ketet. Abu Basir kayra Madinaga gelip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga "Siz meni qaytarıp berip, gelişimde aktadyňyz. Men alardan öz güçüm menen boşanyp çykdym. Emi Madinada tura bersem bolaby?" dep gaýrylat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortada dagy bir gelişbeslik paýda bolusundan çoçulap, anın Madinada kaluusuna ruhsat berbeýt. Oşonda Abu Basir Mekke menen Şamdyn jolundagy Ays degen jerge barıp jaýgaşat. Keyin Mekke'den gelgen musulmandar jana başga urulardan dindi kabul algandarın bari oşol jerge çogula berişet. Keyin Mekke'den gelgen musulmandar jana başga urulardan dindi kabul algandardyň bari oşol jerge çogula berişet. Bat ele 70 çamasyna jetken kaçkınlar Mekke'den Şamga bara jatkan kerbenderden jolun turup, ary beri ötüsüne joltow bola başlaýdy. Mından tajagan Qurayşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga elçi jiberip, kaçkındarda Madinaga girgizip alusun suranyp, gelişimdeki uşul bölümdü alıp saluunu ötünüşet. Oşentip Abu Basir syakty kaçkındarga Allah'nın jardamy gelip, bari Madinaga jaýgaşa başlaýdy.